Ako je nešto sigurno u duhovnoj istoriji srpskog naroda, to je da je srpski narod opstao u veri zahvaljujući svojoj vezi sa svetinjama i manastirima koji su podizani još i pre Nemanjića, a od doba Nemanjića naročito, i koji su svaki srpski zavičaj okadili i umirisali svetinjom. Srpski manastiri su bili središta duhovnog života jer su se u njima podvizavali ljudi koji su bili spremni da se odreknu zemaljskog da bi dobili nebesko. Opitnici istine, oni koji su znali da se istina ne može zadobiti drugačije do podvigom, trudom, naporom. Ne može se carstvo zadobiti na dušeku sve duvan pušeći, kaže naša narodna pesma, što se naročito odnosi na duhovne istine i večne i neprolazne duhovne vrednosti. Zbog toga je istina srpskog manastira najbolje opevana u pesmi koja kaže: manastiri i krivo gudalo, znači gusle, to je srpsku veru sačuvalo. U Gorskom vijencu, zavetnoj knjizi srpskog naroda, mi vidimo da se vladika Danilo muči i strada i pati, jer nad njim je nebo zatvoreno, ne primamo plača ni molitve, u ad mu se svijet pretvorio, a svi ljudi pakleni duhovi, sve dok se ne pojavi veličanstveni iguman Stefan, koji je grdni svijet ispitao i poznao mu dužinu, širinu, visinu i dubinu, i sada poučava vladiku Danila kako da se snađe u tom svetu u kome sveti ovaj tiran tiraninu, a kamoli duši blagorodnoj. Duhovni starci, srpski monasi, zaista su putevodni pokazatelji naše duhovne istorije. To su ljudi koji su bili spremni i da ratuju, kao što se dešavalo u Prvom srpskom i Drugom srpskom ustanku, i da savjetuju, i da teše, i da u svakom pogledu vode svoj narod ka istini i pravdi carstva nebeskoga, jer zemaljsko je za malena carstvo, a nebesko uvek i doveka. Tako dolazimo i do 20. veka. U 20. veku srpsko monaštvo dobilo je svoja krila kada se pojavila pravoslavna narodna hrišćanska zajednica, to je čuveni bogomoljački pokret, na čije se čelo stavio sveti vladika Nikolaj Ohridski i Žički. Zlatousti propovedniče vaskrsloga Hrista, putovođe roda srpskog krstonosnog u vekove, raspevana liro duha svetoga, ponose i radosti monaha, radovanje i pohvalo sveštenika, učitelju pokajanja, svenarodni vladiko, čelovođo bogomoljne vojske Hristove. Tako pevamo u troparu svetom vladiki Nikolaju. Ta bogomoljna vojska Hristova pre Drugog svjetskog rata imala je preko 500 bratstava na teritoriji Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca sa oko 500.000 članova. A list bogomoljačke zajednice u Kraljevini Jugoslaviji, čuveni misionar, izlazi u tiražu od preko 50.000 primjeraka, čime se ni jedan današnji crkveni list ne može pohvaliti. U naručju tog pokreta formiralo se mnoštvo divnih monaha srpskih, među kojima je bio i otac Petar iz manastira Denkovca. Otac Petar iz manastira Denkovca, skupa sa ocem Savom iz manastira Vaznesenja, ocem Pavlom iz manastira Sarinca i drugim našim poznatim monasima, recimo s trenutnim starešinom manastira Hilandara, arhimandritom Mojsijem, bio je duhovni sin slavnoga srpskog propovednika oca Gavrila Dimitrijevića, koji u bogomoljačkom pokretu još kao mladić od 18 godina bio, znači negdje od 1918. godine pa nadalje. Otac Petar je često pričao o svom duhovnom ocu, čuvenom ocu Gavrilu, velikom podvižniku i molitveniku, koji je pre Drugog svjetskog rata tajno prvo bio primio monaški postrig, a kasnije je obukao mantiju u manastiru Žiči
i koji je išao i propovedao gdje god su Srbi živjeli. Njegovo misionarsko polje prostiralo se čak do teritorije današnje Hrvatske i kao izuzetno pametan i sposoban misionar, iako nije imao formalno školsko obrazovanje, on je od vladike Nikolaja imao blagoslov da ide i propoveda. Vladika Nikolaj, svjedoči otac Petar, govorio mu je: Gavro, kad god hoćeš, kad ti Duh Božji da ideš da propovedaš, samo mi se javi i idi, i koliko god treba da ostaneš u Bosni, u Hrvatskoj, gdje god ima Srba, ti toliko ostani, propovedaj riječ Božju. Vladika Nikolaj od njega zaista imao apsolutno poverenje. Ovaj veliki čovjek formirao se na duhovnim tradicijama svetogorskog monaštva i kao izraziti podvižnik, po rečima oca Save iz manastira Vaznesenja, malo je jeo, malo je pio, pa se onda spasavao. Neprestano u molitvi, čitanju i pisanju duhovnih pouka, otac Gavrilo je našao svoje utočište u manastiru Raletincu u eparhiji Šumadijskoj, pa će uskoro sa Svete Gore u Raletinac pozvati i svog duhovnog sina oca Petra, davši mu zadatak da obnovi čuveni manastir Denkovac, jedan od manastira koje su podigle tri sestre Denka, Sara i Raletina u doba srpskog poloma oko Kosovskog boja. Otac Petar će poslušati svog duhovnog oca, doći će i postaće, naročito posle njegovog upokojenja, veliki svetilnik čitave šumadijske eparhije i središta srpskog naroda. Sa svih strana njemu će priticati ljudi želeći duhovni savjet, pouku i potporu. Naše bogomoljačko monaštvo, čiji je otac Petar skupa s ocem Savom, njegovim duhovnim sabratom iz manastira Vaznesenja pod Ovčarom, bio predstavnik, uvijek se odlikovalo strogošću i ozbiljnošću koja se može sažeti onu narodnu našu izreku: ili slavi ili odustavi. Kao što je rekao prorok Ilija Izraeljcima: dokad ćete hramati na obe noge? Ako je Gospod Bog, idite za njim, a ako je Val Bog, idite za njim. Bogomoljci su bili beskompromisni borci i svedoci te istine Hristove, da se ne može služiti Bogu i mamonu, da se ne može hramati na obe strane. Zato ih je i voleo svako onaj koji je želeo da se pokaje i da živi po zakonu Božjem. Otac Petar je i na Svetoj Gori tako živeo. Pre rata, pripremavši se u manastiru Žiči, on je otišao na Svetu Goru, nastavio da živi takvim načinom života i naročito se pažljivo i brižno odnosio prema najvećoj tajni pravoslavne crkve, a to je sveta tajna pričešća. Isticao je kao primjer odnosa prema toj svetoj tajni čovjeka koji se kod njega ispovedao. Bio je to znameniti hilandarski i svetogorski podvižnik, otac Georgije Vitković. Jednom sam baš, kada sam radio knjigu Bez Boga ni preko praga, sedeo sa ocem Petrom i razgovarao na tu temu, baš o ocu Georgiju Vitkoviću, čiji sam životopis pripremao za zbornik Bez Boga ni preko praga. I otac Petar mi je rekao da je ovaj čovjek koji je živio bukvalno na hlebu i vodi, to jest na suvarcima, to je hleb sušen na suncu i vodi, a i to je pio umereno, pričešćivao se 2 puta mesečno, smatrajući da u svetom pričešću uvijek treba biti oprezan, jer sa strahom Božijim i verom pristupite. Bez tog straha Božje kojim se čovjek opasuje, pričešće ne može biti na zdravlje i spasenje. A kakva je savest njegova bila, svjedoči otac Petar? Kaže, dešavalo mu se da za neki veći praznik umoči neki kostur od ribe ili nešto u vodu i da to koristi kao čorbu ili da pojede 2-3 suvarka više i onda se ispovedao kao onaj koji se prejeo. Ovaj veliki podvižnik svetogorski, koji je bio uzor svima na Svetoj Gori, ne samo Srbima, uvijek je bio životno radostan. Nosio je sa sobom neku kutijicu na kojoj je pisalo prva pomoć, stavio znak Crvenog krsta, gdje su mu se nalazile duhovne pouke raznih staraca i otaca, pa kad bi zatekao nekog od sabraća monaha u Uniniju, on bi mu sa zadovoljstvom davao neku brošuru, neku pouku, da bi mu pružio prvu duhovnu pomoć, da bi ga izvukao iz tog stanja čamotinje i Uninije. On se upokojio paleći kandilo Svetom Savi u Starom Rusiku, a otrovao se, svjedoči otac Petar, zato što je brao neke pečurke koje su inače bile jestive,
ali su se nalazile u blizini zarđalog metala, pa su na taj način se otrovale i tako je otac Georgije otišao sa ovog sveta po posebnom Božjem prizivu. Tako je otac Georgije kao jedan uzoriti monah u stvari ocu Petru izabrao duhovnika upravo zbog ozbiljnosti podvižničkog života samog oca Petra Denkovačkog. Otac Petar se divio jednom drugom velikom i svetom podvižniku srpskom. Bio je to čuveni i znameniti otac Jakov Arsović. Otac Jakov Arsović se zvao Radoj Arsović i bio je diplomata u Francuskoj, čovjek sa 2 fakulteta i sa doktoratom. Inače, pre nego što se obratio u bogomoljački pokret, izraziti kicoš i mondenski tip čoveka, da tako kažemo, koji jednom slušao propovedi narodnih propovednika u Vrnjačkoj banji gdje je bio došao na odmor i kada je čuo kako prosti seljački sinovi govore reč Božju, on se zadivio i otišao kod vladike Nikolaja moleći ga da ga primi u monaštvo. Vladika Nikolaj ga izvesno vreme isprobavao, a otac Jakov se pokazao kao čudesni podvižnik koji se odrekao svega mondenskog u svom prethodnom životu, obukao najprostije monaške haljine, hranio se bukvalno s plačinama, nosio 2 različite cipele i poderanu, da tako kažem, odeću, koji se nikad nije odazivao kad bi ga za trpezom vladika Nikolaj pozvao sa doktore. Tek kad mu kaže oče Jakove, on bi podigao glavu i počeo da razgovara sa vladikom Nikolajem. Taj je čovjek bio potpuno prezreo sebe. On i otac Jovan Rapajić, isto čuveni propovednik koga će ubiti komunisti na vrelu Bosne 1945. godine, bili su urednici misionara i otac Jakov je često misionar peške vukao u jednim kolicima za sobom u Kraljevo da bi ga poslao poštom svima onima koji su za taj časopis bili zainteresovani. Otac Petar je ocu Jakovu mnogo lepih stvari pričao, a jedno najpotresnijih, kada su 1941. godine Nemci bombardovali Žiču, svi su se monasi naravno bili sklonili. Otac Petar je još bio mladić koji je dotrčao da vidi šta se dešava sa Žičom. Žiča je bila teško oštećena, bomba uništila čitavu levu pevnicu, ali za to vreme, kaže on, za desnom pevnicom stajao je otac Jakov Arsović i čitao psaltir. Sam u svetoj Žiči, ne plašeći se bombi, ne plašeći se smrti. I kad je video mladoga oca Petra, rekao je: gde ste monasi, što ste se uplašili? Na bojnom polju zna se život ili pobjeda. Desna pevnica nije bila oštećena. Bomba je preletela preko desne pevnice i upala u obližnju rečicu. Kaže otac Petar, napravila je toliki krater da se u njemu mogla krava utopiti. To duhovno herojstvo i podvižništvo oca Jakova Arsovića trajno je ostalo u svijesti oca Petra. Naravno, i ponavljamo, njegov večiti uzor bio njegov duhovnik otac Gavrilo, koji ga je primio u Žiči. Dugo ga je odbijao, rekao mu je: znaš, nemoj ti kod mene dolaziš, ja sam ljut. A otac Petar kao mlad i sposoban dečak koji je želeo da se podvisava, rekao je: ništa to nema veze, ja sam ljut. I tako se kod oca Gavrila zadržao, gdje je izuzetno naučio i bogosluženje, i pojanje, i sve što pripada crkvenom blagoljepju i činu, i naravno učio se propovedi reči Božje. Danas, kada govorimo o stanju duhovnom srpskog naroda, mi često zaboravljamo reči svetog vladike Nikolaja. Neće nas spasiti veština, nego vrlina. Sinovi ovoga sveta, kaže Gospod Isus Hristos, veštiji su od sinova svetlosti u svome naraštaju. Veština pripada onima koji varaju, koji su spremni da služe interesima globalnih laži. Veština pripada najvećem broju političara, ljudi koji menjaju uverenja od danas do sutra. Vrlina, međutim, pripada srpskom hrišćanskom narodu. I taj se narod neće i ne može obnoviti